Kwirago ndugu ni makinya na riria makinya maya maga kuthingatio kiria gicungagiriria ni ndugu iyo gukua. Honorable Junet. Order members standing up. Ino niyo bisere yumiritie bunge-ini ya bururi riria abunge a mwabo wa Azimio marumururukire makiregana na itua ria speaker wa bunge Moses Wetangula ria ati mwabo wa Kenya Kwanza niguo uri na aria aingi bunge-ini makiuga speaker arathi mugaru na watho wa igoti. Kenya Kwanza coalition is the majority party and the Azimio la Umoja One Kenya coalition party is the minority party. Azimio la Umoja One Kenya coalition party consists of 154 members. The Kenya Kwanza alliance consists of 165 members. Ne dereti iria tumurite kithagathago bunge-ini urata wa miabo ino yeri ukioneka kwa mukana no thimanine wa icoka cia utongoria ukioneka na tauria muthathauri wa maundu ma uteti Benjamin Gakuru aratariria speaker Moses Wetangula agiaga kuthingatia watho wa igoti ni undu ungitwaririria bunge masira igoti-ini oginya mwaka wa kithurano wa 2027 ria njega no speaker etikire ati kotonde rero mire aheane iticio kwi UDM no ale moni uguo kotonda nyingi ne iguka na nitugukorwo na constitution crisis. Kuringana na Gakuru watho ni watho na ubana tho itinagia miena yeri watho ucio ukiiga speaker Wetangula kigeri-ini gia kuro ni wira wake thutha wa abunge a mwabo wa Azimio kumwibitira kumubagura anesiru kiria Azimio no meke oria maangamaine their integrity mage kufuata sheria muge ni sawa ni twetikira, but the question will be ukoro mundu aliha court order na ndarenda kurutithia court order iyo wira, it means that ni gukora na court order nyingi muno itekurutithio wira na ni cirarehe kiria constitutional crisis ino wa bururi. No ona gukiri uguo gicunje kia bunge kuma ithuiro ria bururi ni kiumiritie na gutetera speaker Moses Wetangula gikiuga aria maramumbanira ni thu ciothi wa na mbere makimenyithio gutire kundu arathie. First of all, coming from the community of Western, there is no way speaker is going nowhere. That one we have to say. We wish to note our serious disapproval of this veiled narrative that we suspect is sponsored by serious enemies of progress. We shall not allow any person to attempt to downgrade the status of the speaker. Maya mokete riri riera na jikaikanio ya kiuteti ithiete na mbere gwakiriria ndugu gatagati-ini ka ngwataniro ya Kenya Kwanza na Azimio la Umoja ikienja kuthingitha atongoria kuma irathiro ria bururi moritie aruna ao kuma mwena wa Azimio matige kurora undu uyu na ukabira na ni thutha wa gwikirira speaker wa bunge Moses Wetangula mikana ya kumubagura. Ngiribotera Inoro TV thini wa bunge ya bururi kaunti-ini ya Nairobi, Njatũkano wa Dia wa Mũrĩithi.